Kantangire mbasuhuza kandi mbifuriza kugubwa neza. Ubu rero murabizi kuri ya nkuru ishyushye cyane rero mwari mutegereje muri benshi, aho papa rero mushyashya amaze gutorwa mu kanya kabisa gashize, nibwo rero hagaragaye papa mushyashya, dore ko byari byananiranye cyane cyane kabisa, aho abakaridinari 133 rero bari bateraniye hariya muri chapelle ya Sistine hariya i Vatican. Rero hamaze kuva umushumba wa kiliziya rero ariwe Papa Leo. Uyu rero niwe papa watowe kuri uyu mugoroba, aho byari byananiranye cyane rero umwotsi w'umukara waje kuba ugaragara inshuro zirenga ebyiri kabisa. Ubwo rero umwotsi w'umweru ufatwa rero nk'igisubizo hariya i Vatican muri kiliziya gatolika, rero nabwo waje kugaragara mu kanya gatoya. Ubwo rero iyo ugaragaye haba hagaragaye papa mushyashya. Uyu rero ni Papa Leo wa 14. Uyu rero niwe uhawe iri zina rya Papa Leo wa 14. Uyu rero Papa Leo wa 14 amazina ye nyayo rero asanzwe yitwa cyangwa se yiswe n'ababyeyi yitwa Roberto Francis Prevost. Yavutse rero mu mwaka w'1955, bivuze ko afite imyaka 70 y'amavuko. Rero ni umuyobozi w'abakatolike ku isi, akaba n'umuyobozi wa Vatikani kuva kuri iyi tariki ya 8 Gicurasi 2025. Rero niwe munyamerika wa mbere ubaye papa ugiye kuri uyu mwanya, ndetse akaba afite n'ubwenegihugu bwa Peru. Benshi rero bahamya ko ibyo Perezida Donald Trump wa Amerika amazemo iminsi ari byo byatumye rero cyangwa se byatuma batora papa ufite ubwenegihugu bw'abanyamerika, cyane ko ari igihugu kiri mu biyoboye isi. Bityo rero kuvuga ko ashaka kuba papa ndetse akanakoresha amafoto yambaye nkawe, biri mu byashyize igitutu ku bakardinale bari hariya muri Conclave. Uyu Leon Papa rero Leo wa 14 yagizwe kardinale. Uyu yagizwe kardinale na Papa Francis, niwe rero wari waramugize kardinale. Rero bimwe byo ukwiriye kumenya kuri Papa Leo wa 14 ni uko mu itangiriro rero rya 2025 Papa Francis yamugize umwe mu bakaridinari bakomeye cyane, bafite ipeti rikuru cyane. Ibintu rero byagaragazaga ko ari umwe mu bo bashoboraga kuba batekereza ko yaba umushumba wa kiliziya gatolika agasimbura Papa Francis. Ibi rero ni ibintu bituma amatora y'i Vatikani akemangwa, ndetse bigahura n'uko Papa Francis ariwe wamugize umukaridinale muri 2023. Mu ijambo rye rero ryibanze, Papa Leo wa 14 yavuze Papa Francis inshuro ebyiri, ubwo yari ku mbuga ya Basilika ya Mutagatifu Petero, kandi avuga ko yifuza gukomeza aho Papa Francis yaragejeje. Papa Leo wa 14 rero ntabwo avuga rumwe na Donald Trump ndetse na visi perezida we ku bijyanye n'uburyo bafata abimukira, dore ko yabigarutseho cyane mbere yo gutorwa. Ubwo rero yasubizaga ubutumwa buvuga ko bimukira cyangwa se bimukira. Ibintu rero ahuza cyane na Papa Francis. Ese niba Papa Francis yaragenye umusimbura we ariwe Papa Leo wa 14, ubwo amatora yaba asobanuye iki? Ese koko ubwo yaba aca mu mucyo, cyangwa baba bubahiriza icyo uwapfuye yasize avuze?
ni ibintu nawe wakwibaza. Ngende Emmanuel nk'ibisanzwe, kora subscribe kugira ngo ujye ubonera amakuru ku gihe ndetse n'ibindi bintu by'ubwenge. Ciao ciao, mugire ijoro rihire.